Right, ngilo Gift Lunga Junior lamazi kakhulu wadlala kakhulu iqembu leHighlanders la Caps wadlala kakhulu eZimbabwe. Namhla ke Gift sikhuluma ngomdlalo leAfcon le. Wayibona ke wena njengomuntu wadlala kakhulu kusibanga esiphezulu. Usubone unjani umdlalo oyibonile so far? iAfcon le 2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola is improved, ukuthi selitshintshe kakhulu nje ubona ama big guns asephumile ku tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senjani ase improvile kakhulu. So kuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo kuAfcon. Wena ngawukhale ke imidlalo sesele eSouthern Africa basi lo South Africa la ubona ngaphumelela siya eAfrica ngadlula kuMorocco. South Africa one of the teams lama bengiyisupporter, but ile big task ku Morocco, but ama chances akhona anything kuyenzakala ebholeni. Abadlali njona wadlala ibhola istandard esidlalwa kathi esukhala lesiyasikhona udala lesikambe sesiphezulu kumbe hayi? Not as such ukuthi singabe sesiphezulu kangako. Seli-improvile and selitshintshile futhi ibhola akusela kuhlonipha ukuthi le lizwe likhulu leli lizwe lincane. Obonani uzaba ngumdlali we-tournament, city player of the tournament, bonani ngoba mbani la abantu sibabonile? Mina ngibona ngani umane ulida kuhle i-team yakhe iSenegal. Maybe nxa ukuthi engaphusha up to the final engaba ngumdlali odlale kakhulu udlula amanye. Kodwa ekhale ebonani iSenegal iyathatha futhi? Ya, iSenegal ilama chances although o DRC labo ba promise.